yitwa Stefan Willian Almeida D'Oliveira Goncalves Messi w'abanya-Brazil. Brazil yagize Pele, Brazil igira Ronaldinho, Brazil igira Romario, Brazil igira Ronaldo Gifaru, Brazil igira abarejanderi ba Rivaldo. Ariko ngo byabaye ngombwa bashaka n'uburyo bagira Messi, kuko Messi yakoze ibitangaza Brazil ikwiriye kubaha. Baravuga baturi Messi wa Brazil, genda uzano bagize imari, genda uzacengeza Barcelona, genda ukure mu mwuka w'ekipe, genda uyanogonore, genda utanga ibyishimo ku kiraro. Ni wowe kiraro cyuzuye gitanga ibyishimo, kinyuraho amahoro, giturisha imitima, ikiraro gikwiriye kubahwa. Messinho yitwa Reece James Lewis the Beast. Aravuga ati n'ubundi yayitanze kugira ngo uzo kuri marato. Yari kapiteni wa Ronaldo ya Federico da Silva, arayibunza nk'inyanya z'ibimene, nka za ntoryi zashaririye. Arimo arayibunza ku gataro. Chelsea irangura itagonzwe n'igiciro, Chelsea irangura itarushye. Cenga neza agenda bararika, boza amaso bagenda bakira igitima, ari bayikaresa bebe chuchu mahani. Ese Barcelona umwaka warushize ubu byararangiye ndabaza. Ese Barcelona yabaye zahirishe? Musubize. Barcelona amakipe akomeye arakubita nk'ingoma z'abaporoso. Karabaye hejuru Movic yitwa Stefan Willian. Controla droite, oriente à gauche, subiza droite, rekura Katiushi mari ruhukira mu rushundura. Harya ngo vasheshe zinini we kibazo bebe, vasheshe zinararengana. Yo Garcia Ponzi, Romandrovic nawe atanga abagabo baravuga ati defense n'amashara, iyi defense ni ibibazo. Chelsea irakuriramo Paola Piri Katiusha, rekura za ntwaro za tirari, iz'imisada, iz'urugamba. Barcelona ubusa Chelsea mbiri. Finito, terminé, monsieur Mbappé. Willian Estevao, goal! Kapitani ikipe Chelsea witwa James Aria acameka pasi umusore witwa Willian Estevao atanga burudani. Willian Estevao yakira umupira hagati mu kibuga, arabanza acenga Barcelona yose adasize n'umwe. Aravuga ati nubwo ndi umufana wa Barcelona arakanyikubitira mu gafuka. Uwitwa Hagenimana Benjamin akayikubarisi, baramucenga yitiranya amaguru. Uwitwa Leandro Barida araza barahanagura. Umunyezamu Garisi ati sigiye kwicwa n'uruhinja. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Willian Estevao nyuma yo gutanga burudani aravuga ati nanjye rya fayi mama. Abakubita igitego cya kabiri, icyo bita exploit individuel kabisa. Akazi ka kapiteni James. Chelsea 2, ikipe Barcelona yabonye kata mutuku mambata. Attention, reka tubanze tunyure kuri Chelsea. Attention, have we. Attention, Liam Delap. Bayita Chelsea. Nyuma ya pase sukari, pase kisu, pase chocolat yatanzwe n'uwitwa Reece James Lewis alias the Beast captain.
vice captain aramubwira ati nk'abayobozi b'ikipe reka tuyiyobore gitwari ndetse kigabo yitwa nyir'umuziki n'ubundi wabo bamwitiriye umuziki kuko arawucuranga kakava yitwa Enzo Yeremia Fernandez El Musica champion du monde fata Barcelona jugunya mu bishanga fata Barcelona bagira amashara nababwiye ngo mwite atomic bomb mwite atomic mouse nk'uko bamwita Pedro Neto Romba Portuguese International Sonica Passe zisaba ikipari Sonica Passe zisaba inzira Passe z'ikinyagihumbi extra magique herezo yitwa El Musica nawa Sonica Passe mu buryo horizontal shaka neza ryamuro riderap uyu mwongereza bavanye muri pitch atsinda ibitego kakava aravuga ati nahanda bitsinda bamwita Dekira n'umwicanyi mubi mwite 007 kuko arica kakava yica Barcelona nogonora Barcelona rangiza Barcelona Rafinha aramanjirirwa Lamine Mari wibera mwijipo karabaye yes Movic ni ikipe ya Chelsea de Bruce baba uwatsinze champion wa Europe yananirwa Barcelona uwatsinze champion wa Europe yananirwa Barcelona isigaye igarikana muri za Clasico Chelsea de Blues umwami wa Ruagwano majinga ya muri rijoro sinzi niba bizakomeza ariko barimo barakina nk'abapapa nk'abagraduate nk'abasirimu comme Rejandel Barcelona quelle punition Chelsea quelle construction quelle action quel magicien Chelsea irimo yubaka bidasanzwe na Gamo Baora tatu Chelsea bitatu Barcelona Oops attention bayiteneza cyane kukure ya Sazeta kuku gol Coutinho International Magic FM. Bayita Chelsea the Blues niba tarafside nayo nyamuneka pasi ya Leandro Garnacho Ferreira Garni Sonica Passe kuitwa makukura ya Sazeta contrôle rimwe à gauche orienté à droite ouverture du pied passe Sukari passe Kisu passe smooth passe ikinyagihumbi mw'abantu mwe Taronade extra magique extraordinaire yitwa Pedro Neto Romba Atomic Mouse maze defense ya Barcelona irahungetwa offside trap byaranze defense arinye byaranze ese no kudefenda mu buryo buri primary nabyo biranze we Jiri kunde Olivier bita for prograna arababa ikaratitira aracucumwa Chelsea irangije ijya mu bico nyuma yo gukomanga rimwe komanga kabiri vari taruka ku nshuro ya gatatu ati Rusibiya rugomba kunyura vunderezamo hejuru cucuma be hejuru titizamu Chelsea irangije depozamo shwanyaguza Barcelona yagaze nabi muri match zikomeye isezo
Chelsea kimwe Barcelona ubusa. Magic FM. Arachitsinda Jules Koundé, arachitsinda agize ngo ukuyemo ahubwo awushyira mu izamu ari kumwe na Ferran Torres, bagize ngo bakuremo baro ahubwo bayishyira mu izamu. nyamara ikipe ya Chelsea bene hafi kuri gito kimwe yirusha pe Barca irimo kwiga umupira hano. Estevao Willian arekura Pascual Yandoga na cyera kwera imina katama kuko ya Terakama Goal! Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. abasara bamaye banze Maresca nyuma yo kumva yuko bagomba kwamaze kurya kuri Fry Mama, umusara witwa Willian Estevao atera kona nza cyane yikira na mugenzi wa Makokoyo kukura yarawakira bati ntabwo ari offside, reka turebe niba VAR itabyemera. Arekura umupira Barcelona amazamu arasa. Jumbo Lash, book unique, stay inspired. Barekura umupira wose na kipe ya Barcelona bitiranya amazamu, bamwita rutahizamu Ferran Torres ariya, umupira umunyura mu maguru uragenda witerekamo na Jules Koundé batakira ni Jules Koundé. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Umusara witwa Jules Koundé aravuga ati reka nkukubite robe, bari bahagaze mu izamu hariya Ferran Torres na Jules Koundé ku munota 28 abasore b'ikipe ya Chelsea bashakaga igitego barakibona. Barcelona ubusa Chelsea kimwe. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Igihunga cyinshi cyane ku basore b'ikipe ya Barcelona, igitutu nubwo bahari abasore b'ikipe ya Chelsea bafungura amazamu, akazi gakomeye gakozwe n'umusore witwa Makokoya. Baracitsinze abakinnyi ba FC Barcelona bafatanyije, ntawe wakigerekaho, buri umwe yakigizemo uruhare rwe. Ferran na Koundé Bombi ariko Koundé kubisa umuntu robe yamukubise robe nyine ko na Jules bose bakina nicyo